Sari kakak mapulong pingan, anini lalaya o katere hai numita, itini luma no paitemek kita mi pacakat tu taong, nanay mapalemet no kawas o pahro ruruma no mita. May satapang ko lehay no mita, sinanutan ita ko faluzo mi mokto kita, 我们一起来默祷。Malat sai kita mi pahamak, lumah leo kita itini pitu puluh ira ko pitu， 我们一同来赞美唱诗77首。Ojilah nukar kamu, olikat nukar kamu, sanai ko suarnies. O Bapa cinah kita, O Bapa likat kita, it'manai ahkar. Bahli lenta, kongangan niyes. O jilah nukar kamu, O likat nukar kamu, sanai ko suarnies. O jilah nukar kamu, O likat nukar kamu, sanai ko suarnies. O Bapa cinah kita, O Bapa likat kita, it'manai ahkar. Bahli lenta, kongangan niyes. O jilah nukar kamu, O likat nukar kamu, sanai ko suarnies. 咪多伦kita， 我们一同来祷告。Matumasay ko ulah wamanyam I kakarayan talamikan siya kami to pitlipot no miso to urip no niam to rumiami al. Anini rataya o katere hai no niam. Itini luma no paiteme kami ami pacakat to taong. Malatsay kami aminanam to suan no miso limuot no miso itini fang cerai curlal. Nanay wamaaw liawan no miso ami paluas to ulah no falutso no niam. Ta itini laluma no sini ata no miso. Mafana kami masasi paicer, masasi tlama, masasi tolon, masasi ulah-ulah. Ta anu itini luma no niam o malatsayay ko kate no niam. Anu itini kiukai o malatsayay ko falutso no polong no sarikaka. Ta pakapilayat kami to tatamaknay sa pakalemet no miso tini urip no niam. Paturutan niam itiswanan to na kakadimulaan tatukian. Nanay iraw picamor no fang calay atingo. Mikan siya kami wama pakaningangan no tapang Ji Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita misaosi to suanu kawas itini ifang calay curlal. O sasaosian no mita anini tataya itini sakatusa kerinto sakasiwa sefang sakaanem tangasa sakafalu tusir. Sakatusa kerinto sakasiwa sefang sakaanem tangasa sakafalu tusir. 我们一起攻读上帝的话。圣经在哥林多后书第9章第6节到第8节。哥林多后书第9章第6节到第8节。O fleh no fang zalay zulal anu o falohai mimingay asesyo tini pitu suot tusa pulo fleh pitu suot tusa pulo fleh no mimingay falohai asesyo
anu katalangai tataakai asesyo itini falohai katatelekan turus suot 70 ila ku 6 felih falohai katatelekan turus suot 70 ila ku 6 felih itini sakatusa keringto saka siwa atsifang saka 6 tangasa saka falu tusir anu mafrih to numita pamata handa amineng sa osien no mako suasa itini fang在主来 haratengen u caai ka hakua ko ni palumaan caai ka hakua ko ni litulan u ahli hayai ko ni palumaan ahli hai ko ni litulan ura saka kao ni hapinangan no falujo no kahatsacai ko sapasalak aka kao nisa itli-itlian aka kao ni pak cician falujo ko sapasalak nauhani o lipahakai pafri o kaulahan no kawas marleng ku kawas pafri to ahli hayai sakalemer namo ta marleng kamu caai kunini cai cirafas kamu to sapatlama masa mamanai nga ayai lemak saan liawen aku sanukaping misa osi哥林多后书第9章第6节到第8节这样说：要记住，少种的少收，多种的多收。所以每一个人都应该按照自己的心捐助，不犹豫，不勉强，因为上帝喜爱乐意奉献的人。上帝会更加丰富地赐给你们，使你们不但自己充足有余，还能够在各样慈善的事上处理。以上。O tatapangan o patusukan no lalaya penumita anini atlataya o lipahakai ku falujo ami pacakat o lipahakai ku falujo ami pacakat 乐意献上，这个是我们今天一同要领受思考的主题。Unani sa osian numita sual no fang在主拉 anini atlataya o bipaicer atau bipahmek ni Paulo tu sarikaka no Korinto kiukai。我们今天所读的经文是有关于保罗对哥林多教会信徒的称赞以及勉励。那哈尼马路萨巴拉霍夫都萨利嘎嘎诺犹太亚ko kingking nang rai tini kiukai. Ukahmekan nukawas atma kunini atau mangalef ko nika kahlufah no sapakalemet nukawas itamwanan hani Paulo mi paicer mi pahmek i zangraan. 因为他们将教会的奉献作为对犹太地区信徒的捐款，所以保罗就称赞他们所做的是上帝所喜悦的事，并且主会加倍的祝福他们所做的一切。萨利嘎嘎马布隆，大家伊拉爱阿扎个马萨马曼奈karau-rauan lemak i laluma no Korinto kiukai. Nikau rira mahapinang no mita. Cai kasawa ko ulah no falujo nangra mitama to sarikaka no rumah-rumah kiukai。虽然我们都知道哥林多教会的内部有许多的纷争，但从这段经文里面，我们也看到有些信徒他们并没有失去爱心，他们愿意捐助跟帮助其他的教会。那把该尼度拿算放在主那里，萨卡兹在我哈拉登根诺米达萨里嘎嘎。Una ifalu cuai ulah ami pahlahof do masa mamanai zango otai lemak。首先，我们要思考的，圣经告诉我们，就是甘心乐意去供应各样的缺乏。Una ifalu cuai ulah ami pahlahof do masa mamanai zango otai lemak。Usa pahlahof do rumah kiukai ku kingking no Korinto kiukai。O turung nini lemak o naifalu cuai ulah zangra ami urung to kacang utan lemak no rumah-rumah kiukai。圣经告诉我们，哥林多教会的奉献供应了其他的教会，而这也表示了哥林多教会他们愿意担负其他教会的困难跟缺乏。Ta unga ayai pinangan numita omit urai tu kawas o Kristian lemak kunini sarikaka。
Itini rarima ay sarikaka, itini cang otay at lemak no tamlaw pag-araw kita to sikining no tireng. Ato sa ay ko ni pachichian ko faluzo o nai faluzo ay ulah o lipahakay ko faluzo ami patlang ami patlahov to nini at lemak ami pafri. 哥林多教会他们用奉献帮助了其他的教会，而这也代表着我们基督徒良善的特质。我们会在软弱的弟兄姐妹身上，在有缺乏的人身上看到自己的责任，并且不是出于勉强，是乐意的去帮助，乐意的去给予跟分享。你看sungira numita aming neng tu nini aswanu fang在主那里，dengan mi pakingking tu lafong ta mata tulong ami parang tu tamlaw so kasaan kuswani Paulo sarikaka. Uya na ifalutu ay ulah ami parang atau mi parahov tu kacang otan nu tao unini ko kaulahan nu kawas saan kuswani lah. 但是如果我们仔细读这一段经文，其实保罗并没有说只有奉献金钱才能够帮助人。保罗要表示的是，只有甘心乐意的去帮助人，甘心乐意的去供应人的需要，这就是上帝所喜悦的事情。Ta tikulan numita amin neng tu sifana ni yes hatila ai to ko lemak ning rasa dikaka. Maca to ko swan ni yes amararid ami palimo otu ni sawawaan ning da. 如果我们回到耶稣的教导，他也同样这样子教导他的门徒。Ka sasi ula-ula ko lemak namo o ni sawawaan ta mahabinang utam tamlaw o ni umit oray kamu itakwanan o ni sawawaan numaku kamu saan ko swan ni yes. 耶稣对门徒说：“你们要时常彼此相爱，众人就知道你们是我的门徒了。” O masasi ula-ula hai hananai o tolong no masasi patangai, masasi patahofai, masasi tolonai, masasi paitselai, atau masasi samaai to kacang otan no kaput-kaput。彼此相爱，其实它代表的一个意义就是甘心乐意的互相帮助。 愿意彼此扶持，互相供应，同伴之间彼此的缺乏。但乌尼尼古哈拉登恩努米达萨里嘎嘎，乌那算努放在主大西法那尼保罗米巴拉来杜法鲁转努米达。Kita umi tu orai tu kawas, kita o misa Kristo ai, anu awai ku ulah nu falujo ami parang tu tamtau i, o awai tu kopos nu nika lalok nu mita ami tier tu kawas. 所以这一段经文也同样在提醒我们，基督徒如果不是甘心乐意的帮助人，这对于我们的信仰来说就失去了意义。如果我们不是以爱心来供应人的需要，我们就失去了认真信主的这样的一个信仰意义。那来pakai falucu an numita kunini atalama nai atlemak. Ta sakatusa wahara tengen numita ira kuswa tini fang zajulan. Aku ni patrahkalan ulah hatira aku pi patatulung no kawas ami pafeli tu sapakalemel saan kutiri。接着在圣经里面告诉我们，我们愿意付出多少的爱心，上帝就赐给我们多少的祝福。Sarikaka mapulung uli pahakai ku falujuan nomita ami pacakati zai kaca mangalev kopi palipahak kopi palihatai no kawas urip nomita。甘心乐意的献上，上帝就必定使我们有更多的喜乐跟平安。Nika sarikaka mapulung anu uma itli ai ku falujuan nomita mana ai mi parang tu tamtau i。Ucai karahker ku falujuan nomita ami kansya tu kawas atau awai tu kuya nai kawasai ari harai atau dipahak itini i falujuan nomita。但如果我们吝啬帮助别人，我们就不会心有知足的来感谢上帝，这样子就失去了上帝所赐的平安跟喜乐。Urasaka utatulong no saka enam tusir oni sualan ni Paulo i。Sa ay kuya haku aku nika ahlihay no ni pakingkingan no tamlaw ni sualan ning dasa di kaka. Nika pahapinang ji Paulo taramaan ko pinengneng no kawas toya ni patalhkalan ni pacakatan no tamlaw ulah no falujuan。所以在第6节当中，保罗并不是指人到底要奉献多少金钱，
保罗是要告诉我们，上帝所看重的是人所表现出来所献上的爱心。但一定以西番那尼耶斯一定以路加20在20在当下18以hadilah aiku西番那尼耶斯基督徒。而这样的教导，就如同耶稣在路加福音21章第1节到第4节对他的门徒的教导。一定要以Jiyes aduni sawawa aning da itini ipitaongan aminengneng tu pipacakat nu tamlaw tu tlafong. Tazwa ilaku tsai pakuyu tsai mapunengay fafahian tu sa atsak laliping go nipacakatan ning da. Nika ikaka no nima at tamlaw go nipakingkingan ning da saan ko suani yes mi pasifana to nisawawa aning da. 在圣经里面这样说，在会堂里有一个妇女，贫穷的妇女，她所献上的金钱只有2个铜板，但耶稣却说，她所献上的比所有的人所献的还要多。那哈尼una ifalu tu ay ulah kuya fafahian mi pacakat tu purung no urip ningda itini ikayaw no kawas。因为这个妇女将她生命所有的一切都献给了上帝。Sari kakak mapulong, nanay pakifollow suan ita kunini aswan no fang在出来，tatamaan ko pinengneng no kawas, toya na ifollow suay ulah no mita anitmakan maamaan。当我们记得这句话，谨记在心。上帝所看重的是我们甘心乐意所做的一切。Anu caay ko nanu ulah no follow suay ita amitmak to maamaan ucay karahker ko kawas amilayap to nitmakan no mita。但如果我们不是出自于爱心，上帝不会悦纳我们所行的一切。Nanay unay kawasay ko ulah no mita mitlemak to maamaan ami paatli to nganganu kawas atu saka nga ay urip no tamtamlaw。盼望我们在凡事上都以上帝的爱去做，让我们所做的一切都荣神益人。Nanay mapalamat no kawas ko mitengilay to suaning da。Mitolon kita， 我们一起来祷告。Sita itay wamaniam i kakarayan, tarami kansya kami to taramaan no mikumi no miso don kakatuvah no siniatla no miso tini orip no niam. Cai pinengneng kiso ako ni pacakatan ni lahjian no niam atlemak. Nika taramaan ko pinengneng no miso o ulah no falutso no niam amit lemak to maamaan. Saka wamaaw ano iraku hakua to nika don tatuyan nunyam mikumi no misoi nanay hatira aku bisa icer nunyam ami patahov ami patang ami paicer to cima-cimaan atamlaw tahanan niso ami pakarufah to urip nunyam nanay u kalut lemak nunyam sorin unai falucu ay ulah kami ami lemak ta lahker ku falucu no miso ami layap to ni pacakatan no ni lemakan nunyam wama Mikansya kami to sini atlan numiso pakani tataman na nganganu tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Lulu malatsay kita masasitolon masasilama sakatsay utatolonan numita salikaka. Pakani to na nilayapan numita aswan no fangzay tsulal nanay o naifalutso ay ulah kita masasiorong to katalangsaan kararimaan, kacangootan no kapukapot no mita. Amalatsay kita masasitlama ta matuswa dini fangzay tsulal o latsayay kita milayap to katlufahay sa pakalemer no kawas。首先我们要带导的是，从今天的信息里面，愿主帮助我们有甘心乐意的心来担负别人的缺乏跟软弱，让我们在主爱中彼此扶持，也一同领受上帝丰盛的恩典。Sakatusa utatulunan numita salikaka, ukaterehai anini atlalaya, patulutan numita ichiwamaan do pulong no baru nuluma numita. Ano iruma ito, ano misyakayay mitiritlay akamangay ito patulutan numita ichiwamaan, nanay palatsayan nukawas o falutso nukate numita. Atau bisa icer numita amitier tu kawas mapalamer nu kawas kukatsatsai baru nuruma numita。第二个，我们要为我们的家庭来代祷，无论是在家里的，
或是离乡工作、读书的弟兄姐妹，我们为自己的家人来摆上，求主帮助我们，让我们的家庭能够同心合一，也求主帮助我们，让我们因为有坚定的信仰，让我们的家人都蒙上帝的祝福。Paturutan numita ijiwamaan sakapulung kita mi tolon kita， 我们同声祷告。我们念一个kerajaan dalam ikan siya kami to sini ala no miso， 在binang ng kiso kararima uika cangbot no orip no niam， makanian no miso tini isifana ni Paulo ami pahapilang i tamianan kau masasi rungai kami to kacangbotan nima asa di kakak kau masasi paslangai masasi paslahufai masasi paiculai ko lemak no niam ta suolin anu canglong urut ko orip no niam i itini ilaluma no kalufahai asini ala no miso i amatumas o di sini ala atau sa pakalemar no miso i tamianan nanay wa mao bakani itini ka sa silama no niam bakani itini masasi paslahuf kami i o natsaya alumahar atanente ko falujo no niam tiar iti sonan nanay wa mao paluat no miso ko falujo no niam usaka fana au no niam ami hapinang to kacanglutan katalang saan tao ta mangalai anay ulahai anay falujo ay ulah ami urong to kacanglutan tao maaraw to sikining mutireng ami parang ami baca nanay lamaan no miso kami mama ikan siya kami to sinala so lolo mitolol sa kami to baru loloma no niam dalam ikan siya kami mama da jua sai kalat sai ko araw no niam iga lat sai ay ko falujo no niam mitiar iti sona urasa ka anu jua to araw no wawa no niam i nanay itila ki so ami lipo itsana paturo no niam iti sona bolo no baru loloma no niam ko falujo no niam mama aluman ko sa kafana iti sona aluman ko ararima ay ko mitiar nanay mama au kisu ko mi fahatay to falujo no niam kisu ko mi kongkongay to falujo no baro no loma no niam ta afana kami sa itso sarujo ko falujo ami tiari iti sona ta itini pilipot no miso mangarap katanagtag no falujo no niam ami tiari iti sona sa karat sayaw ko boro no baro no loma no niam to at sa milayap to sa kalat no miso ikan siya sila itay wamaniam i kakarayan taramikan siya kami sa ipinungnang kiso to kacangautan no niam ika baluatan no miso ko falujo no niam unai falujo aya ulah masasi lama masasi paicer masasi paslahuf ta malat sayai kami tini laluma no sini atla no miso alumahar maikas sepatumas ko dipahak atau dihatai ko urip no niam nanay wa maaw ulah no miso ko ni tolongan no niam masasi lama masasi ulah ta itini i kaayaw no miso makapilayat kami to sa pakalemar no miso atau paturutan no niam itini kaayaw no miso to kate no niam oma nanay palematan no miso to paruruma no katsatsay asali kakak no niam ano iruma ay to ano misyakayay mitirita ito sari kakak no niam nanay palematan no miso to kate no sari kakak no niam ilaluma no ulah no miso mangarap kun kalat sai ko falujo no niam mangarap ku kasaicho no niam ami tiari iti sonan ta mapalaman no miso to kate no niam mama ikan siya kami to sini ala no miso anay sai pitulas kiso mikapot mikipot tamianan ikan siya kami mama makaningan tabang ji Yes Kristo mitolon amen. Dulu mi pacakat kita tu king lumateo kita tini siwa pulo iraku zizai， 我们一同奉献唱诗91首。感谢恩基Yes， o maolakai。感谢恩基Yes， o sila itai。Malos kita puwanan kuno kawas aslafong amakan umako
yes. Sakapulong kita mitolon to tolon no tapang，我们一同用主祷文来做礼拜的结束祷告。Wama niam I kakarayan nanay mapahmek ko nika fangcal no ngangan iso. Patay niyan ko nikwanan iso kitakit. Palahcien ko nafalutsuan iso itini I kalanno. Matia uno I kakarayan nanay. Pafrian kami tuno anini ay sa kaorip niyam. Hapulan ko raraw niyam. Matia unipihpur niyam to pararaway I tamyanan. Keritan kami to sakatsaaw ka sawi niyam. Paoripan kami palias nai tati ihay. Nau kani umikwanay o chietzelay o chiatilay kiso mitlaos. Amen. Tahini ko lehay numita nanay mapalamat lukawas polong no paru luluma numita. 我们的礼拜到这边结束，愿主赐福我们所有的家人平安。I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior.